Unión Radio, Nashquatz Choacue. Solok Salisantilhu. Selch olehil choqere chehuni leshesh kwaskuitzin linukoiroch beni salik angelain Solok Salisantilhu. La isaraluk sutyoqin cheroch beninkil chiruli junk amokain salikatzol balain. Lishholomili katzol bal re lishamanain nashkabain etalil linakeshkut libe. Liqa versículo nakatausalihu Juan, capítulo 20, versículo 30 ut 31. Tohna balchik shninqal ru etalil kishbanu li Jesus chirueb lishtzolom inka tzibam bileb salihuain. Aute bain tzibam bileb re nakyokesh chishpabankil nakli Jesus haan li Christ li rala li Dios utrikin shpabankil ta kwanqechuam sa shkaba haan. Nagwashkots walerikin lishholomil li qatzolbal re li kutanain ut nashye. Li sumlag aran kana. Li retalil chishunil esilala in nakataw salihu Juan, capítulo 2, versículo 1 to 11. Arina ke taulimank sa hun li sumlag. Barkwi bokbil li kana Maria li shna li Jesus ut bokbil hakwi li kakwa Jesus roch beneb li solom. Abanan sa hun li honal ki osok li shbineb li neke roksi sa eblik angelain. Ut ki kulak li honal li kakwa Jesus resh ten ankileb sa lik angelain. Chishuni lep li keshk erreta li kikulmank kisach li sholep rilbal li yo chikulmank li hokya lep keshnau abanan kwanke bakwi linga ke ilokre ho la holominel li sikbil ru resh holominkil chishuni lik angel inga nashnau karu kikulmank uchanru nak kitaulimank li chabil binain kikochi atinak rikin li belomeh ut kishiere nak chishuni lep li poyenam nekesh kanap toxashtaqik li bin linga chik khwal chabil shbenkwa nekeshke utenekeshek li chabil bin abanana in kishkanap re sashraqik li khwal chabil bin karuh enak li qaqwa Jesus kishbanu li sachbachole hain mare eblish tsolom mokochu onta kwanke resh pa bankil manak inkanekeshnauru anita kwitsaqal haan li Jesus tosuqiq bayak chishbeh rilbal bayak lishtu am li qawa Moises hunchik li kuin qaq amol chaqshbeh blish tanamit li qaqwa Dios ha in kirisiye blish tanamit li qaqwa Dios aran Egypt rikin nabal chisaj bacholeh shninqal etalil li kishkut besis ashyanqe lah Egypt ha banan arin naqataw qwi hun li etalil li naatinak chaqchirish li Jesus ut aran salihu Deuteronomio 18:15 nakataw li hun raqala inashye li qaqwa la Dios tishkwaklesi hun li propet kama la in sa eyang sa shyanqe blagwas ut lagwitzin haan cherabiaq ani li profeta in haan tsaqal li kwank chirwe li tenamit chiruli honala in li kyochish suq isingili ha rikin li in arin nakataw hun li nimlat solbal Qahultikar nak aran Nilo kikulman hun li sachbacholeh nakli ha kisuqisik ho likik. Liqaqwa Jesus mugoyota chish suqisinkili ha ho likik. Liqaqwa Jesus josh suqisinkili ha anakwan chi inul. Linima Nilo hual loq chaqchoqreheb lah Egipto. Haneb negeshtiena ka hun li Josep. Habana nakakere dal chanru nakliqaqwa Dios. Kiroksiyah kwi liha resh kut besingil hun nimla sachbacholeh. Hain jochi adinak chirish linima Nilo manakliha jochish kut besingil chiku nakli kolbaib tana chokchak. Chokreheb lach Israel li relikeb chak aran Egypt. Rikin liha li kisuqik ho bin jochish kut bal chiku hun shnimal ru etalil. Nakli qakulbal ak kwang chikanan sa kajang. Chishkhunil liha li yoko chiril balarin utli sachbacholeh lishbanu li qaqwa Jesus mokoyal kahkwi kishbanu ta chikamaan arin yoko ril balhun li etalil chirish li kolbaib la Juan nashkut chiku ani tsaqal li Jesus la kolonel haali narah naqtaqatawru anaqkwan arukishko shla la holominel naqkishyal li bin ut kishkeretal naqhan li khwal sa chiru chishkhunil li juntesalish osok chikanan Linarax kutbal chiku la Juan arin haanak li Jesus haan tsaqal la kolonel.
Karukish kaushla la holominel re lininqe, nakishke retal manakishjal libin, utaan li hual chabil, haan mo koshnauta barsh chalchak libinain. Habanan eblinekeshnaw, akyo kepchikan shik angelak sali rame, lisach bachole hain li kishbanu li qagwa Jesus, yo chishkut bal chirweb, anit sakal li Jesus. Kachikruchi talil, li nakakrakhril bal rua nakwan, resh pa bangil nakli Jesus ang kolone, na baleb li talil li nakileb rahlal kutan. May katabit sa kaleb rahain choke, resh pa bangil uchnaw bal nakwahun li Dios, nim lishkwang gilal sa kabe. Lina beresing kre li ruchi choj, li kagwata shakchiteng angke, resh ta kengil uchpa bangil li ratin, ut kabano ta shakchi anchali li kachol. Shpa bangil nakli Jesus, haan li Christ, li ralal li Dios. Utrikin li shpa bangil hoshkil sa lihu Juan 20:31, ta guang li kachuam, laat utlain, ta kataw li kachuam, rikin li Dios. Li Dios chosob de sin qakwe, utanta shakchi osob de sin qakwe chiruli kutanain, bantiu shakwe naknokuakuch beni, nakatkoy beni sa hunchik li kak angel.